Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyorna perintah yang fang Allah taala resengi puasa aga tujuan na aga manfaatna rilalana atwangata. Apa iro sinin na perintah na fang Allah taala ang kamana ri tufung sinnari watakkale nari atwangan na rufatawe. Dina perintah ya bawang fang Allah taala sa dia jamang na rekodega aga manfaatna degaga gunana ri atwangan na rufatawe. Ri atana fang Allah taala. Ayana ro jamaah dimuliakan Allah perlu irampi-rampinga kiralan na iwatu cinampa maka da agir fungsinna puasa na perintah ya fang Allah taala. Ternyata jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala narekom makita kiri hadisana Nabi ta. Maka Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Nabi ta nigi mapuasa di lalanna ulan ramalang nasabat tapar rifang Allah Ta'ala na niyamat tongang fang Allah Ta'ala nakatay si mata gufira lahu ma taqaddama min dhanbi riyak dan pengamana ngiro sinin atas salan na ma taqaddama min dhanbi namodo sama pural lalota na dan pengamana fang Allah Ta'ala narikumatonga ki mapuasa batuiro narikumatonga ki mapuasa di ulona fang Allah Ta'ala imana wa ihtisaban nasabat tapar rifang Allah Ta'ala apa angka tu tahu dia nama tapar mapuasa tapi dia nama tapar rifang Allah Ta'ala magi na puasa kacuek mi nasama mapuasa mi to matuanna akhirnya alena mapuasa tu mapuasa mi bali bola na mapuasa tu ya tenia nasabat tapar rifang Allah Ta'ala ia rega masiri meribale bola na dia puasa. Ya, maka dia nangati na singa makita ya aga mapuasa itu matu aku napa dia mapuasa. Mandi mapuasa tu ka. Tenia na sabat tepur fang Allah Taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Agar asing wahtisaban ya nari tu bersungguh-sungguh memang ya riona fang Allah Taala ya katai si mata dia gagal ini. Apa angka tu mapuasa milo miasang, milo miasa ko bali bolana, milo miasa ko anggotana, maka bayi anggota ta mapuasa bila. Padahal iya ro katana dia lengatin na tinne fangal latana nang katai milo miasa ko bali bolana, milo miasa ko anggotana. Maka bansana jaman dimuliakan Allah puasa bansana iya de nasing nabita pallollo dosa. Dia na tala ina bitta pallollo dosa, ri dosa milo emang ngono si bawa dosa pural la baik zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nannya ia hadis di dalam hadis Bukhari disampaikan oleh Imam Bukhari. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada irunang inasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia tu puasa falolo dosa memang iru puasa perintah polir fang Allah taala. Pada hari makan fang Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinin na tumatapa riwajikan ilaw ri alemu tumenang desengi puasa pada to hari wajikan na riwawang mak dioloi. Jadi wawang mak dioloi wajib katoi mak puasa pada tu diwajibkan dalam hari ini. Aga kata nafang Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Sari komangi tatamba yerota etau irfang Allah Ta'ala jaman dimuliakan Allah. Dali makon iro kapang urapi pala tuga kirela ne watu cinampa mamuar iro puasa ramalatta iro ramalangi namoni dia tu jok kamat tarawih di masjid koni bolata si keluarga ta insyaallah pada merelodok rifang Allah Taala sari kombang iro puasa taru na terima lempu isinin na fakasiyatta na terima lempu ifang Allah Taala puasa ta sampai sunnah ta sampai tarawih tari bolata nan nia fakasi lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.